Congress's commitment to Meghalaya, empowering the women of Meghalaya. 3,000 rupees every month to every single BPL mother in Meghalaya. 5 commitments na kasing Congress na kabinta ka 5-star Meghalaya. Kapording ha Meghalaya kalipman kapor Kongres ka kular Bandung du boarding ha nong kendong ni hasar 5 commitments na kasing Congress na kabinta ka 5-star Meghalaya. Vote for your 5-star Meghalaya. Vote for Congress. Ukurtong Jangaseng Congress Ubadiru Usuting MDC Jang Mairang Constituency Ubabat Scam Rentatiang Ulapan Pau. Ng OVP na kalupon, mga pagkasahan ni election, wat ng kasahan naman yung skin, wat ng kasahan naman yung contract, wat ng kasahan naman yung development. Kasahan ni baginet kaban lupa, lalaki boys katong, jok kijingjok dan kasahan jok pigipat pa, lihapan tradisional, Henry. Kaya kalau kita hanya kalau bantuan sosial buat, ya kita jinsai, hari Jumat timberkat, jampi kipat kau, bacong kejadian ini. Makin sojo, kaya kepadai, pakai kebalai. Batung makalang mereka, kehinggalan kesan kesensa kekalai, hajat beliau jadi mata arko senam. Dan haro bagi beliau kiam dan ikut election. Kano kapisa bidon. Arin mentang semua ipi ipat pak jam kemarang bak ibai pak di konstituensi ibat don di jalai joni ibat yoi orang ini yang minum hok ipi ipat pak ngayoi bak jilong hok harus beliau joni kampat put bagi nilo pertama ni kata ni dapat ipi walau siang di dunia hanya yang lain di konti dalam piwat kau ni kata Henry kong pilih ini rom hane ni dontang di jinsu kawaha wat saya alam bakra hane bor jam ke jingdom di batu tang banyo e kurang mapanjok election akan nipi hado menta kene resi galayan hane namdan jitu sai siapang ke arterik yang resort ke bawah tergerak. Nama balong bagi don hane bagi sojo ladang kita perlet cuat palat taman yo yang buram makabor ngenwa ban kren yang jin sisa bagai ke bagi leru kalong baik nakabot arsap. Yakania nakaliang ubabat scam rentatiang Ulapan Pau habaya keren hagajing lang paitba kawalapan lang haka arhusan terik urempang arjar apulai Dakamairang Block Congress Committee Hamadan Motirat Mairang Mission hakabalawan mansaki digi hajar ngut kinong kesyan jang kaseng. Nagarpat ipi di paitba nama tata nilong hane bantre yang jinsai bakane ayu ipi larang iklar mentang ikan mentang ipi kong mga jumong larapi siyang mangimang punta ato pra yung lapang lang ini yung lapang siyang sahane larang yung lapang long kajinuntoy yung pigipat ba tinubo tinamata ka na terpat ipi baba pinasan election wat nang siya baka nagdindom Kabadon na kichimot bangi kersan yung baba scam yung party congress tang banyo scheme banyo kam sarkar banyo kam kontrak banyo development ang ibi wala ka chat mo rin joni kaya kren baik tang sepantas pa kajin muntoy simet bat ka development niglat mo iya kajiyana bat iya kajiyasay nakabanta ka chat mo rin kane kajin joni kanong na islam hadari islam hotel Anoy ayu ini dalam siang dalam siar bawa kawai gejala kat bai na junong try pakai kuhap sungi bilang durok mandesni naon iti pangikam tinang bikmat nilang ato di kamram di bagraw baka maningkang tulong pangilang hok ipi patba hagami day
Bat kilap jirak di skin di development di diok kam yo jam kata kali kamram sini ke Bandingkong. Dan rela di penjat kami di kamram ke Bandingkong. Nirma ruwa penyesat tolong kiri dah. Penyesat dalam benda kejat beliau. Kata kampak dari kita menghormat kalau biang pula. Meghalaya TMC kan Wanlam Shapi ke Meghalaya Financial Inclusion for Women Empowerment Scheme. Hapo kani ke scheme on pen poi pisa shi hajating kashi banai kata khat ar hajating kashi snap shaki kinthei haman laki long yeng kum kala jingkershan bai banai. Hakane ka apnyo terek urempang Shanya kasap jong pi haki artli kisentil bat kershan ya ka Meghalaya TMC.